I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool. Umwana watatu Nikolai, boy birakariyemo. Awita Nikolai. Agiye go free program yarakaye. Gufashes. Yibo. Nahita nyisubiza. Fatira nanjye ndekure amajoro. Yewe banyakuba Yakuba bataje mu muganda subabwiye iki? Babwiye ko tuzaza mu biyaga bigari ko ntangiriro z'umutekano ku butaka bwa nyiri ubutaka bwemewe n'amategeko ko Kamanga be ariho atahiwe kuzagera bakareba aho inkingi zanjye ho zigarukiye. Dusubira hariya mu gikorwa cy'umuganda, ibi bintu turimo ntabwo tujyemo aho igikorwa kizwe. Kabaye Muyobo nawe waje mu muganda se? Umuganda se uyu munsi ubona ute? Ubwo n'ubwagwa ariko ngo urimo gusuka. Umunsi baguha icyondo nawe ugikate. Ngabwira abaturage rero ikintu bifuriza. Tugiye kwinjira mu mwaka wa 2020 nako na gatatu. Nishimiye ko abaturage bagomba kuretanga abayobora neza. Yaba cy'umutekano mu karere kacu ka Rwamagana. Ibikorwa biri imbere naho. Bisi meya na meya bazi ko bagendera ku butaka bwa nyiri ubutaka ku isi no mu ntara zirubatswe. Intara, imirenge, utugari, imidugudu, irerero, abana bakoreye kuva mu mirire mibi kubera amategeko nifitiye muri aka karere kacu ka Rwamagana. Noneho nagaye karirimbo abatura b'abaturarwanda. Kayima n'abatura n'akamurana. Bababwira. Kagame wacu asije kwa mana mashuku nabyo. Nyakubera akabana. Kabaye. Wadusogongeza. N'abasogongeza. Rubaye musoma ariko. Rubaye musoma. Akabizari. Ya kando.
we muganirize. Yiwe. Nahita nyisubiza. Gakondo gakeye kya papa ke bashakira kazi ya fondasiyo wese fondasiyo ya matafari